Whaatala whātu e le whaafonganga o le tātua tunu ui seisi wha o poponga le nei o a tātua tala I meolo o tutupu le tātua tunu ui Samoa. Wa whaai loe le sui ofisa sili o le matanga ruenga o pisinisi ala manuia maleipa le whionga le malu nele le lua. E lea o se whaalave lave po o se misa na la vea aisi tasi o sui o Samoa na malanga atu ngā ruenga whaawai teimi I New Zealand e pe ona whaasana lau solo e nisi a lātou tustu singa e lunga o upenga te whaai langi. Ta o ele malu, o le I meli na o mai ia te ia ma whaai lo mai ai, o le televole sa tau fiel whare mai ma wato e te ane I tua, e na wala velo na au le whaitu to o le whale, ai le o se misa e pe ona ta o e nisi. Pe ta ele o mawhai fo I ele malu o na wha amaunia mai na whaasua a vale televole, o se mafu anga leo le whaafita auli, pe ono toi whaafo I mai e foi. O lo talia fo e au telefou le te mile nei se toi tali mai le malu, e whaatatau e whaamtalanga na au mai e nisi o lo ngā lulue ngā ruenga whaawai te mio lātu ainga, wa iai nisi o alo Samoa lo ngā lulue Australia, wa a fia isi ama fau le COVID-19 le Omicron. O toi tolu pōsi tasi o fōfuanga na sila I le kāpeneta malwhai ngā mālo le tausanga le nei, e nei e mawhai o na tu ese mai le matanga luenga wa onga, mai le matanga luenga le sa tu whaatasi ai ma ta alonga maanga nuu. Na whaamaunia mai le whionga le minista wa onga ta alonga maanga nuu se ula yoane. Wa whaata atia le fōfuanga le nei se ia iai se teimi tāna whiangai, ai olo iai lava le whaanau nongo le whainga māloi na ia solonga manuia fōfuanga la onga lava la tau, e lai ona tau mawhai e tu ese. Pe ona sau no le whionga le minista, o fuafuanga le kāpeneta na tu e whātau teia ma whātau nuu le tausanga le nei, mo le manui o le ati na ina ma le wha le lei o le tūtaua o onga lava lātou, ai whapena fo I le tūtau leanga nuu, whātase fo I ma le tūtau I tānonga. Wa toe tolo atu fo I le tausanga fo le whainga malanga, a alo mawhana wa onga le universite wa maua ava no whaaskola sipi, mo New Zealand ma Australia, o whanau ia na tāo fia mai le malanga atu mō lāta wāwa noa ia o ongai whafo, mai le tausanga lua whelua se fulu, ma le tausanga te nei lua whelua se fulmaltasi, ai leo au fia ia I ma whanau sa te tau ona malanga whaaskola sepil tausanga le nei, ona o lo tālia se tali mai a mālo New Zealand ma Australia. O se tasi o tu unga o lo tau mawhai I ele mālo New Zealand, ina ia whaatino a o onga whanau sit seni Samoa, e lunga upenga te whae langi. Ai mo Australia, wa atili ai ona tau fia le tūlanga sao le wha mai o lo ua pepesi nei, ai maise le siama fo le COVID-19 le Omicron, au le foi wa foli mai le isi siama fo, e wha I ai siama le wha mai la vai tasi, mai fai fo isi malo losi. O vaenga I o lo sila I atu no ui e lua, mo le pui o alo ma whanau mai Pasifika, ua mawatu o lātu wawa no whaaskola sipi. O le tausangan te nei, e to 5 whanau wa onga na mawawa no mo Australia, to o valu mo fiti, e to tolu se le lua hawa noa, wanga wa ai whanau wa onga mai le universite o Samoa. O lewa toi te tala le vaso nei hawa no fe malanga inga I le vaho Samoa ma Amerika Samoa, le sa tau fie no wa whaia malo longa ale malo mo le lua vai aso, ina ua mahe ale tausanga fau. E le toe a mātai lau whainga malanga ale company wa alele ale Samoa Airways, whape fo le talo fa Airways. Wa le toe iei fo I manitu utu unga, I le vāo whainga malo e lua. Le ua te tala I pui ngā le malo Amerika Samoa. Mō tangata o mai whai malanga atu I Samoa, ona o loo sa o loto Samoa mai pui ngā wa a fianga le wha mai, e pe ona sai ti ai le telo antu nuu e fia malanga ni Amerika Samoa. Wa leto iei fo I se whanau fo I se mō tātou tangata, ai pau le tūlanga I te tau o na wa ai mamauti noa, o le wha ai loa leo le pepa wha maonia, wa mai e uma o na whātou nuu tui pui e lua, mō le wha mai o le COVID-19. O Samoa o lo tū maupea o na mata I tū o le matanga luenga o le soe fua manu loina, wha ta sei ma le komiti o wha lawe lawe tutupu wha fosei, mō whainga malanga mai New Zealand ma Australia, pe anto e whaata oto fo ini whainga malanga o le tausanga le nei, mo le toe ta liu mai o tātou tangata o ngā lulue wha awai teimi, wa mai a lātou kon karate.
Peitai e iei nisi o ainga Samoa sit seni au Australia mani usila, o lo te tala i e le whainga malo le avanoa e malanga mai ai, ona o se tala sanga le fia mafuta mai toi sauninga, o lato matua, ia po se tasi fo i la talata tele le fesota inga. Ma o tātou telefou i o le ne yaso, manuia lo tātou tunu o, whasoi fuia.